Gimana John? Sinabuk nih. Aroh, kayak gerit nih gong. Oh, bangsat di koplar tuh kerja nih sing mulihan pis kayak. Sabar nak John. Oh, dia tuh kan John. Kawan sing ada kan mis-mis gitu tuh kami. Mang. Kok Mang? Mang. Gus. Kali nian. Terus ya, tuh beli. Kok Mang ada? Nunggu ya ada di sini John. Agus, nak nu kaya ya, main enggak malu. Beli Jawa Agus. Yang uli marga beli. Marga apa ijane? Marga payangan beli. Ada engkel ada. Oh, payangan. No. Koplar sing payangannya. Tahu John, beli payangan sana. Nuang koplar Pak Agus. Koplar. Nyen medang kita beli. Engken lembet ngorang nah. Tuh nih botak tuh. Ada ya kerang demen ketajan tuh. Oh, koplar. Saya sang medang pulas belum ada beli. Ini kan medipal polos aja. Nah, tuh boyo, tuh bo, jelek pes sejak beli kerja nih sing mulia. Sebilang tagihin, cek terus ngorang sing ada pes kan. Di Facebook terus pok melalui gitu. Aing cek dot matiang benjelmu-jelmu gitu. Awak menyamuk engkelnya yo. Ah, saya beli. Nak belum saya mandor. Rasanya nyamuk itu beli. Jak manis pok di jalan. Macam je nasi di bawah.